Zašto vi trebate imati osiguranje u iznosu od $250.000 za tjelesne ozljede u vašem auto osiguranju? Zdravo, Nedim Ramić, ovdje vaš i naš advokat za auto udese. I danas ćemo pričati malo zašto vi trebate da imate pokriće u iznosu od $250.000 u slučaju da vas ozlijedi neosigurani vozač ili nedovoljno osigurani vozač u auto udesu. Prvi primjer, imamo klijenta koji je ozlijeđen u auto udesu gdje druga strana nije uopšte imala auto osiguranja. Ta osoba je provela par dana u bolnici i onda doktor ortoped predviđa da će ta osoba morati imati operaciju koja košta oko $100.000. Nažalost, on je imao minimum pod svojim osiguranjem u iznosu od $25.000 za neosigurane vozače ako vas ozlijede i tako on je to dobio, međutim kao što vidite to nije ni blizu dovoljno za te ozljede koje je on zadobio u ovome auto udesu. Primjer broj 2 i zašto trebate imati $250.000 za nedovoljno osigurane vozače jeste sljedeći. Naša klijentica, opet veoma težak auto udes, završila u bolnici par dana. Doktor predlaže da će ona morati imati operaciju koja košta oko $150.000. $150.000 operacija vrata. Znači, osiguranje od ove druge osobe koja je prouzrokovala udes ima pokriće samo od $25.000. Oni su to već isplatili i mi smo pogledali pod njenom polisom za auto osiguranje da li ima klauzulu za nedovoljno osigurane vozače. Nema je nikako. Zakon o Missouriju ne zahtijeva da vam to agenti prodaju. Znači, šta je pouka iz ovoga videa jeste, popričajte sa svojim agentom za auto osiguranje. Povećajte svoje klauzule za neosigurane vozače na $250.000 i nedovoljno osigurane vozače na $250.000. S tim možete zaštititi sebe i vašu familiju. Znači, ne dao Bog da se desi neki udes, niko se ne nada nekom auto udesu, ali se dešavaju. I kao što vidite, naši klijenti da su imali ovo pokriće pod svojim auto osiguranjem, mogli bi dobiti puno više novca, mogli bi znači zaštititi sebe i svoju familiju bolje, ali nisu imali. Nažalost. Znači, popričajte sa svojim agentom. Nije skupo da se kupi ti $250.000. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene, 314-352-6800. Hvala i prijatno.